as teachers. Kusa lea tātou. Mele ia tātou. To be the best pulenga i le kako district. Whaia oa sa ili i le upo le tua. Awana i malie o whiero roto i le mea nai te ia. I le tuso iskenu le kafe mai ele vai mai le. Mai le nofo ali o le tua. Mai le tafe mai le sa wai no moe la roi ngomeo kutai. Mai ngomeo. E kora i a. A o savali la i eskelu. O le tele o savali eskelu. A makanga lo roko le mea. Se yo oa ina ua malemo leta ua e suna ia se. Se yo oa ina ua matua malemo. Lona wina lo whamtalanga. E whai ona e awa oina o le upo le tuana o le nganga pa ia. Ai whai fwoi ona e awa oina o le upu na le tua. Because the deeper you go, e makua suawa oile. Mena o tātou le whai awa, i ke ia wa whapena whai awa le awasa. Ai, kako kumara, kako pulenga, se whamore mole, wasa ili le upu. O te lata i tātou te whawaina. I ai le mafuanga whamaina ia whamatua. O nānganele i o mai ngau whia whanagolongo. Ia matua lo lato soifua, e pe au koe a. E whapunga nei na ile, ai la dato le sona. O le whaia onga, e le whaia onga sa ia o oino ta mai titi au. A teacher has not taught until the learner has learned. A whaia le o mawai roa as kama i kia onga se mea. You know, as best as you can. O me mo ia, we haven't talked. Ai a matua ta matitira me whanonga atu ino le soifua. Le ngata i le upo le tua ake whanonga ke vai a kua o sui mai le soifua. You have taught. O oi whia. Amen. O le whaia o moni lava, nata o oi nātu ta nata ina ia sili atu le whaia o. E sei me matua i marisi vahara lea. Tulo e kapo. Ia ola wawa pe o ke lola o au ka whai o le teacher mo vanga le na pio. O le mera o a maka kau le lei mai. Pa mera nisi mai, sole, e o kau le lei e kume ki au le whai au. Whaku, a le besi le whai au, e kume ki au le ia. I'm not successful. Mera wha moe moe, kau anga besi e te rata nai te o ina. Amen. Ia. Lua Timoteo luna ta apa lua. Lua ma whea pasuma lima. Mai polo ia Timoteo, o mea uma fuaina e, by the emphasis ia tui whalongo. Mai ia te au i lumo o mori mau to tele, ia tui na atu ai i tangata whamao ni we o ma whaia o na awa o i na atu i nisi lona winga. Whaia aunga. Oe whaia aunga. Tamaia, e poro ia Timoteo, ia tu ina hatu i tangata whamaoni. We o mawhai o na awa o ina hatu nisi, lona winga, ia whai oe mawhai a onga. A o atu le upu. E te lo oe le matamofi, koe kike kai pe upu ia a poro, pe o whipilai ngā Yesu. Pa Yesu i o tō atu, pa ia o atu ia te lato i leo o ko whalongo ia. That's the Great Commission. Ele i ai ni whrea o ngā fo i e peo tātou mai kimi e rei eno meo whrea o ngā ni whai ona e aru e a o ngai ma e nofo ai. Ele i ai ni whrea o ngai a polo. O le mea polo le na whai te pea o ngā Yesu. O le nuku ai aru i ai o e kana te utai e aru sunako. Ai o e na muli mai. Ia e awa oa as they minister. Ele ni whrea o ngā whrea pe ia al kako a o ngā surua. Ia no mai ala le se ia o le atu. No. Ia oa as they go. Laka ni whai hawa, le ki whai hawa. O le birth, o le ministry. Leo amata o le whaasanga wina ngā rua ngā le atua. E mana o mia na ia le training o te mata nei. At the same time, whaavae e kālesia. O ngā rua ngā ngā rua ngā Yesu. Le e whapea suma rua le ia oa.
Ele ia onga le lako background before they became disciples. Ele ia onga. Nena na foi mai le ngarona mta fa. Matuera wa mai pe telu mai ole. Pai o manga le va le ia onga. Lena olai manatu na to ila onga fa farisei o le sa onga foi pu. E ka kau sa unda ta le onga I mata pu mai. O manga le suma lua. Ele ia onga ko inga onga le. Ai na onga le tolu ma le afa te usanga. 3.5 years. E wala Yesu. E focus a Yesu to sulua. Whawhetai le tua moe na muri wala lai e tina. Amen. E le o ta ua e tina I telo teini. A o lai ai e tina. Kako ke moa tina I tusi mo mole. Rongo rongo ta apelua. Nga ro lisi e nisi o mako tina na e runga le whawhia pito runga. Because at 1:20 na ye. O lai to tele fo nei tina na ye. Lai ko kele lai ki a kongo na ye. A lai fo e masulua. Talo wingo no tala. E o al sulua lea. Sa awa wina lama ina tu. Nena na ina focus Yesu. Ito ele ko suma dole. Ma tai o na suma tu. Enne fo lele na. E o fia wa. O le fia au le au apostol. O le fo ninga mai ese tau tala Yesu ya na tu. Ese la o la Yesu. E fai tanga tala utile. Pero lo vanga ali. Ino ai si kaimi o le kero kaimi ne ai tala noi le moto na te kala noi mo meu fata oto. Esa. Ana mai Yesu e ala o tala noi fata oto de rata ia. La mai mala le ia o kero atala noi Yesu mo mo fa kwa na ia o fa kwa. Atala noi Yesu mo mo o fa moka. La ia o fa fa. Atala mo Yesu mo o fai pesisi o la ia o fai pesisi so e mala na to I fata o to ia ele mala I meo de langi ka o ka mo ia a auto o ke le ka mo pia o to I fata o ko la ga ka mo pia o ko meo de langi so e falling a maila e ese le so na ia fa wa Yesu e fa wa Yesu le tele o va o te tele o fata o to mo le no tele ina ia fai mo fia na mana wa fa me Yesu daru tangata lulu seto e malam a fa ke malam ni le ia ra le o isi un pa u la o isi un pa u lu isi un pa u e malam le na bala ta me Yesu pe na fo na lo ko Yesu mala auto o na o le winga o le ta u me ia fa mo i la le ia ni fla o ma fa mai la polo I o mea uma foina e whaalongo ma iei a tau luma mo le maua tō tele ia tuina atu ai I tangata whamaoni lona winga o oi it's your responsibility and pass up a wa o istalata ina ia lato wa o ina atu no tau e le ole ngana e na whaapole tonga le tua I le training mo me whaiau a tono oi tele whaiau a fai oil fai a o ngana au le tu o oil na o tu a mea o fa le tu a tonga le tu pero ta o le fosi pesili le ona vale tu pu la langi o nisi o mafuanga o isi o mafuanga lua alo le ele fa pero pa o nisi o mafuanga na la yo ma tu tu pu tele le fa tonga le tu ma va velona ono ta ro tu lunga le no pa ia malona lua o le upo le tu o isi a vaenga ele o ta ua ea uma meo gato ngalona fa misiona mo meo o onga ai o isi a vaenga na o le patino ia da tau nei au mo meo whaia uma e taua o na whaatu muina o i le rana pa ia mea monia e peano whaiatu ele i oka koi lia onga ai ma fai te au ngā tele batisonga le pa ia toi mai da tau leo whaia onga langa atatu sa ili le tua I me lilu ia ona maina le tua le nganga nā le wha mea sua whaukele aru le awina mai a whaia sau o ia na te wha manatu e whae noa ma whaari ia te koe le umarapa so
E mana o mia baptiso le ngalo pa ia, fa tumu le ngalo pa ia. E le na i ke me loku. In your devotional time. Tenga o yelo sa ninga. Sa ili. I fea lava me yelo lo classic o naite. Tala no ile tu te talo ile ngalo pa ia. O mangel ma stanga te mafa. Ftea ia ile soia o le foion ma na tau vai. O no le tuna sa ma mafalea. Telo o e we need. Because more and more it seems like we're getting away from our distinctive. Amen. Ole mele matua fa ta waina ne tanga ro le anga sa fa po tonga le tua. O fa ma freido le o ino le fionga le tua. Ole anga sa o se vai ta o le le na cha o ke visiano. Malanga ngwana fa e le o malo le tua e pe o fa ta tie ke viso fa vai mal fa tu lo gaina. Ia o le ata na ina ia malama ia o le onga tonu Yesu adela o tu nei ilona fatula nga mai lunga e ruhalo i finori o Yesu ana pi to ai lunga il fatula nga la e kalesia ia local church the local church fatula nga e uru ia Yesu so mai ele le mal fe au o fe au ai ile fata fanda ia o langa ba inga ato ana o le kalesia ai to tono na fa maru kile o lo ia ngai kama fa maru na iti fa maru na iti nga o ngaruena ese ia po mtata ese ia but notice where light to tono fa maru tele ai afai ese fa maru wai fa fo le liko po wai fa fo le lenga le you're on your own. Well, no winga. Wa e fa ya tu fa au. Le ai o le fe fia me ya me le Twitter. Wa amata ola te ia ma ka fa ya fa o lo no winga you are no longer under the authority there. But you stay ia. E ofro o fa fo. Ora ye o le fa tu la ngale. O le mela fa. Me fa. O lo fa la la. But we foi me como dio, famar lua. Tan normal fe au. Because if you cannot work it, she lowers. It's either you leave or fe au leaves. Yeah. Either one. Wala ngai me fai ona ngā lua fa pea. Mai ta e ngā lua fa tasi me mala mo la to we. Lo fa tu le to. But notice vai ele fa tu nganga. Ole pe ia ele fai fe au ngai me lo tolo pe e po la no me pele ia. Remember, o ia le uku o le karesia le local church. And he has the final say. Yeah. So if I listen to love, fatu lo ngala masa. Matole o masa e ke mai fa manone ke tono dio ke le le tu la mo al fatu lo ngala o masa. Ia o le fai awa, notice o fai awa o ia la volta tai o le masa. Be fai sa la mea pele o ia. Amen. E iai le mta upol ato ina le sa fai o fala ta fai. O fala ta fai. Fa pa kasel ta usanga na aru le osta ulanga ya ru ye besi silo pa. Kasia. Osta ulanga le a rona bro fana. I tell Lord that he has access anytime. Mose. Pa walo tangata ya Yesu so se kaibia lama o ia talo no ai Mose male atua I be fai o nganu o nganu. The daily responsibility ma the authority le ya Mose. O le mea ngai renga ese Mose ma la waskawa. O lo staulanga kasia na ru o pe a fai taulanga na tau tonio. A Mose la. Lama fa bena tu o I mele I ka kala mai mai. O Mose la he has access anytime. Wala ngala ko Mose ya le telefon flekium. Ni tele lono wingi sisi punga da lo fa yatu. Ono le chuche lo fa fa. Notice the fa fa. O fa fa he has access anytime.
Anytime you lumo le tua, ona ole awasa, ona ole kalesia, ona i tātou, ona ole lautele. But kusala maole, o la ruenga nai fo ia, al whaiwhau. Te le lava le tute leo no in tau awa mātou nei tau o whaiwhau nene. Le la kiki. E le mā fo rai a mātou, ia kātou matātai o lo ia. E le mā. Amen. Yeah. So me lo le la lo ta yo la ona sai pi to whaiwhau. Ia, o whailo tusi man te tupe, ia na oro lo leo sena. So notice that fatu ile fatu nganga na iyo le ona sa. O le whamoe moe le ona sa. This is our objectives. Mua whautanga. A e rola e ni tamiti a oe fo. Ilo sema. Whai pēla ue soma. E ke roa mo mena na tai ngalo fo le ona sa. E whai alo le soma. A whai le soma le whai le isimea. E ke roa le leia le alua wai me whai ana li liu mai an whautanga. Ia malama ia tanga telefon. Ele va pela alua ama pelo kia ia ma. Pole ana bala le sona na ia. E alua e ke koe sau ama koe ka milo mai ia. E mai ia o whautanga lama ia ke viso. Ale ia ele kupu mele. Awari ngano. Ono sa furuma le ono tusi tono tuspa ia. Every single book has a portrait of Jesus Christ. Kusi umana ia, o rei leto Yesu. Every single book. So o me umana i talo ia ira o male o ngasa. E a rua ruara whankarana. Awane ngara koe ka i mai i whautanga. O tatou tawhaiona, o tatou whamoemoena. Ina ia make sure, o te me la unga i pe o te me whenga i saringa. A leo kau mala mulamba na gata lesa. Now ele forcing a ngako. Sometimes it may happen, sometimes it may not happen. In whautanga. But it's our objective. O tatou whamoemoe. O le whautanga. Lua. Ia i Lord tuspa ia. Makaro tangata i tauna malama i le fionga le atua. Matua le tero teimi o le lima supa segele. A whape e awheka kokangaka. E awheka tauna le aumasa. Lona winga se lau pasene malama tatou le awha mua. O le awhalonga lua o le issue lea. E le se lau pasene. O le awha mua le whaalongo. O le awhalona lua o le ana. Lona winga o le whaalongo mawhai. O mena e lua. E whaalongo umana le awhe lea. Ai le whai uma i kua awhe lea le whaalongo ai. O le tatou mta whai oi la lea. O tau whai na ia. Tatou na whai a oi la o ngasa. O tau whai na ia. Expound aku le upo le atua. Ina ia malama mai lore le ia tangata. Ia tau whene. Awa kero kusa peke repeating alo mea. We learn, I always emphasize this, we learn by repetition. Ai aru eva vai mo bewa o ia kamaki. They repeat over and over and over and over. Ai sa kama kiki. Ia la o pese mai mea na kere malama ia pat. Ai kono masinga karma ai sa o pese mai mea ia. I say, because it's repeated over and over and over. I'll give an example. A whai e songe isi pese fō mai ka kele pese. E ke pese. O tēne o teimele pese ka ho. Pe e whaarong longo. Whaarong longo ni whaki whaarong longo. A wha pe usua i aso sa malama for the next month. E o makuere koe kau sio inga. Wa e anu malako whake kike e nune. I said, because it was repeated over and over and over and over. Ta ua mai asu papa fa mai o fa so fa fia ia tu spa ia. O fa tau atua from Genesis to Revelation. It's oi. The more you do that, the more you memorize your to spa ia. Because we learn, let me put it again,
We learn by repetition. Repeat over and over and over. Ai vai lá sobre isso não. Fai lá sobre isso não tá por a tua tua ya tua. Ai o que ngalo amai ya o mega kawa e lo kawa na repeat over and over and over. E mere lei tawana malam lam ya ya. Tolu o lá fa tu puine le ngalo pa ia. O lisina fa mo mo ta tu. O ta tu. Que roi ele se manchou papel. O te atou e kare se Pentecosto. Ok? Kako e kare se Pentecosto. E ele tako e ela tatou distinctive na ela esse tatou mo que mane filte lo se kare se tatou. La mela se fico kako na ele fe tatou na no pa yo daqui a por. So, não fica ali lá. Alguém que não foi eu canima. Ou foi que por ele. Lenga vai o level 7 day very sada não sei lá porque usava na 7 zuka it's more than that. Oficialia ele está to mata mai por a ole nganga po ia le família su ai moe o to le mana le mana na le man ma losi le ele fai da to na o ina le upo le tu ai saule tu e fa o nena ringa kele ka to nga esse na to Elena te kato tapo inga mato inga saunga. A o le message tato. Le o ngato tono le message o Pentecosto. E ke mo suia lo fiolo. Ele o le nganga pa ia. O le o ngato tono o le message o le aso Pentecosto. O ke riso Yesu la fasia mfasioti le o to e tu mai. That's the central message. Ai feita o ele mta opua le la uma petel. Ele o tu e petel le emphasis ile na pa ia. E mo yo le mena le fa me petel le mena to fa o ia pa vai ficar le message of petel. He is trying to share Christ. Le Yesu les auto fasa to roina. Les ha fio mai. Les ha mariu. Le o to tu mai. O yo nga le ma ko I tell you, ele ma fai un tanto a ver message na é um noa ma baptisoka. Ale ma pa ia. Fai trafo ia da tona o ina. É um noa ma manosi ma baptisoka le ngan pa ia. But that's our central essence. Lo lama fa tu muito le ngan pa ia. Todo fa porque o cristiano tupu. Now lea sata we e sugai ia telea ia le tusilo Efeso nalo ia Efeso e fa nalo ia mo meu me alofa ia que lo tem so elo tuspai te loan no meu te loa ia tagata mo e fai ka tuspa ia so ola fai ka kuspa ia so ola e ke te loa pe e ko mai le le si mele na tele se pese mai le fioga le tua pe ke o te mane mai foi o te mai ala faile e ro ni e fa pa lai ni ko fa sa bo ka ki le fai ai ro ia amen. But you know, needed that too. Okay, vai ile. Vai fazer o suma le. Tia. Suma lua. Tá bom, bom. Se fez agora vamos fazer o suma tu. Ya ia. Ina ia fa atoto ina ina au pa ia. La tote fai ai na luenga au ona. Yati na ai le tino ke riso. Se o watu o tato umalawa i le loto matasi la le fatu tua ma le lo le leo le alo le tua ia fai fo i matanata matua ia o le fua o le o matua e ta tau ma le tumu o ke riso o le ke shawa ka wanku. Do you expect your child to grow up afanga pulo I ko na pepe mai ko le ko so na pepe. Something is wrong with the pepe.
E te tau, you expect the child to grow. Leanga o le mena na whaia ia le tua, e o komeki a la. Oe wa ai iska mai tiki la kwa o le isa suna pu. Piki la pu. E kele lua. E moi le pu. Ya sa le pu ia fa pu ra ke mui. So le pu ia amata fa fa ro komeki. E tu so le o ke o makua. Ele fai la sa utala fa pe. So mo ke o makuri lo wa. La fa la ke fa ai so uma. La ke vai so uma. Ai a sa ula se so lo ai ko fa nga fa eu pepe me. O ka so lo mau o le lo fa. Can you imagine if that's the same thing with our spiritual growth, maturity? Ela na tanto wa ina. Ela na fata wa ina, ela o a ko te viso le fa ya uma. Ona o tau fai ina ia fa tupu ia matua tata le fa lo. O me moia. Kako ke le fa ya uma ina ia just to fill in the position. Fa mo mole. Naro telo fa ya wa ina ia fa tumu le ava loa. Kako ke le o ina fa le ia se umatu le ku lao la o sa. E alo na to fa ya. Lena mai alo na ta mo fa ya o na le so I o la me ia ni me fa. Deve mai ina ia fa atoto ina ile o pa ia. La tota fa ia nga wenga au onga. O lona winga e o ha o tatou. A te rata au ina matutua o ora waka ia au onga. E ngaru rue ila ngaru wenga masu ene me file. Amen. Te loa o ne ngaru o te rata ia ngofo I le ngofo ro sena. E kofa te rata ia ma me alo fa ngau ave I le tu. Amen. E iwa me alofa ia te la le whaloa ia ka. Ke la le whaloa me alofa iwa. Ai te no el tau polo le tau polo le ruma. E le no le iwa. Le foi tau wala polo I mu moko ni tom tau sumo e le no le iwa. E mo ia le iwa la tu mai whakitoa lawa. Le emphasis na ia. Ai le no le pau nao me alofa. Amen. A whai o ele kuire tuaio. Kero oil kuida merofa. Afai oil pasir ir pakala ai ko kero that's a gift. Ele ka o I vai lá eu fai me eu fix per stamele fai me. That's a gift. Me o mai aside mai ele o mentioning ai o me o mai neta o me alofa. Ai tasila o po ave. Isso é fole. Vamos con esto sul. Ese es esto es para. Ok. Se sabe que era vamos morir. Sabe mais feito o tu spray para ali a man feito. Se e feito fa por morir mais ele foi o peluso fitu. É o le luz forma le ban luz forma luz ban é tá no feita ia a auto o le tino que riso auto mai tu tino da to tasi o fatu ina fo ele tua ile kale sia mo apostolo o lona lua perfecta o lona tolo o hao pito ane iai o e fai ma venga ilo mai maua me alofa e fa malo lo ai mai o e feso soani, o tai tai, o e tau tala I ngana. Amen. O e ke ala koe nisi mai e polo le a. Pero o whera e whina I kero isi me alofa I. Se whai tau me anana uspa I ala whai koe lusu marufa mure. Pare o kere mai. So God has appointed some in the church for His own use. First apostles, special messengers. Second prophets, inspired preachers and expounders. Third teachers. Then wonder workers, then those with ability to heal the sick, helpers, administrators, speakers in different unknown tongues. Ele upuna ele foi by helpers. O isso vai pegar lá. Is it singular or plural? Helpers. O fasa move so swan. Helpers nanga, o me alofana.
Mai tawale o le mai atoa e polo le lisi a kora na o le helpers. Tangata umana no le eno na toa o ngama sosani I la tae o ngā luenga. E tangata I e kuka, e kaka I e pakanga, e kaka I e I. O le halama, anybody that does something is a gift. Nanga lefe mai polo, that's a gift of helper. Ala no fletu atu o nanga lefe mai whakumane I helpers. O lono wingo o lai include umai atu ai ngā ministry e leo ta ua specifically I ko tongo le tuspaira. So, awola ne ngano. Peke aru tulo, peke aru saru fale, you are a gift. From that perspective, you are a gift. E ke sosani e mena. E ese la, ona e whaia le maro fia maro au auna mele. Ai whapea mai, e ranga nesi se whaia ngai mea. E o kumai a kia ngai mea, e se vai e reo mingi se whai. Ke ro oi, you are not a gift. E alana e roi whailanga le whakatisia ke roi whai. But if you do it with a joy in your heart, you have better. Oh, hallelujah. And then what you must like. You want to make a woman so that. And then I go for on matter of fact, maybe 99% will take it. If you don't do it, and I want to eat my toy. Okay, for people, vacuum fale. Full for tae, with full mercato. Ave la pisi. A mesmo so slangi il sinai ave le laundry. E ficaria fai a on fa guarda fa che corua ma. E te lo a e lista la te va per fai ko fa suka cazzo le vai suka cazzo le kuma o se vai. Se vai in mer for fuori fa chi fai. E te lo no. Ove la vedo o tofia su veka. A fogale ku malo su veka. But I just assert it. Ela no foi o meia. O feito mato ainda. O meia foi a la exercise na fai. Que Lord cannot for mai. Remember for mai how. Like every little work you do, you burn calories. It help you out as long as you move around. If like we're full of ipua. If I pay away now for if I marry, I find only pole. Make sure all I'm a man and oh yes, I made this. The more I dress, the more I have to prepare myself. Listen. Make it all. Fear, because no more sick,